Sanibonani ngiyanamukela kule nkqubo yethu yokuhleka. Ngisho right? Welcome everyone. This is Davis Mohomo. Hope you'll enjoy. Azishe. Sekulahleke imali ke nalini. Angeke noma bathi ngiyashontsha menye ngijotshi 5000. Wazela ku 5000 ha? No, like ngiyakesa. Ugasa kanjani? Wonke imali elahlekile. I estimated like angeke ngijotshi 5000. Ngicela ikhiphe gift. Ngiyazi ke manje sengiyazi u. Ke kopa go halifiwang monwana. Le tlogeleng go batla go tsaya letsogo lotlhe. Ke boithi o mona mos. Ene ke kopa go le buseng dithapawe tsa batho. Somplief. Okay, wait. Saetsa Ene batho ba baholo ba tswere ke tswekiri. Youth yona e tswere ke letswae. Ya ka mmao yo a re pela se grocery mo. Kanta go le mpoleleng ha e ka re tlotla hela re bua hela sentla kere e ke bua se o sa se rateng a bo huna face go re o hunela mang face ne wena he o tla mpolaya wena ka ra nka sia Awe sorry ola tlhongwa na wile wo kwa ha ba tlhongwa ngwana bo ke wo ola ke pese ya tora ngwana to ka ra ba so we ga dile wa ba molomba mama mi bosa Okay. Igama lomuntu eqala ngo C. ubawusi mubawusi Ayibona ngumuntu bo. Usiyawazi ayibona ngumuntu bo. For ukwazi uyampoka. boza igama lomuntu eliqala ngo W Uwelile uwandile. hayi uyamthanda wena uwelile wena hawu uyamthanda Nawe solo wesikali ubiza amagama futhi indini inkinga. Ima solo wesikali ubiza amagama abafana indaba. abawoba hawu Igama lomuntu eliqala ngo M1 umduduzi umenzi umlawuli uyabona into yenza ubiza abafana ubiza amagama abafana indaba qala phela engqondweni abafana ngoba yini amagama amaningi nje amagama awo M ubiza umduduzi bafika kuqala umdu was hayi maphela ngaqedi indawo ubiza abafana bodwa wena ima ngiyabuza wena nje baqalisela kwesiqalile lokubiza abafana indaba yini uyangiqayisela noma wenzani eyiphi temazane igama iqala ngo M yiphi temazane igama iqala ngo M omandisa umandisa kuwona wonke amagama wena bakhetha umandisa awungazo bona into yakho ufuna ufihla into yakho ukondo ifihlayo woza lana ikondo ifihlayo nangu umuntu uyafihla ikondo ifihlayo hayi ikondo ifihlayo kuwona wonke amagama wena bakhetha umandisa solo esiqalile umandisa Wait a minute, ke gopola ba rekisitse go maka thupisa Gucci le handbag ya teng. So it happens for nna ke tlile gae and the Saturday ya teng o mama kana finga. So o mama ka was one person before anyway. Ana rata go dirisa di outfit check like tshwanetse mo check gore a apere sentle before ya batho. So one just that morning ke check outfit le ka tsoga le nna mo. Ya ka sheba sengere le ba re ke Gucci e. So ke mama o tsa ke thupise. I don't know thupise ke rekile mo go David o ra re ke Jona ke gopole. Amara apparently bo butwa teng ke ba uer kante ba tla ba ira di door to door ba rekisa bo ditlhako bo di handbag di apapa. Ba ara mme bile ke rekile le handbag. Ke re tla ka handbag ke bona. A tla ka handbag ke ya Gucci. Ke re okay mama ke kopa o nte gore outfit e ntšha ke gone o ya parang today. Are do tse khale ke direkile bile khale ke apara go ke re ke yo bona at that moment like ke tle mashola ka mmele a ba di thunya hatse. E ka re ke tshwara ke stress so like ke sa tshepe ke tla go nagana phuthego ke shoba re yo ha ile o mama ga warda ene wa le buzumela wa tsotsi ke tla gopola go nna le moshimane mo ne ke mo crasha go ke ke shoba re yo o mama ga warda ka Gucci ya fake ke mayo okay mama o itse for today o sa para thupise a para mosetse o mo black re ke lata ke tsama ke lata ke re mama how many times did I call you are tsamona ke lata a tsama e re la boa kwa I made sure gore thupise o le handbag eo di a disappear o mama lo tlhoka etsa sa itse lo tso di kae a di batla mara o itse ke wena John or David my brother when I catch you bile molato ga o bole when I catch you tla ntlhalosetsa gore a gone go sena di no name I have a question for men. Keep it to yourself. We are tired right now. We just want to rest. We just want peace. What the chebela bolo. Re bue ka banyana, re bue ka dikoloi, re bue ka tšhelete. That's all business. A go to stress you kwena. We tired. Kopo go tlogela. Ra ikopela. nka be re motlile gore a reng. Kopo kgaogane le gore. Tswa go rona please. Sa go botsa di question. Don't come here on this app and be like, I have a question for men. What's up with the out here? Ask your men. We'll find a better answer, a more profound answer, a more personal answer. Ona rena answer for him. We don't care ka di questions tsa go tla monna. Ga ra mo tlhotlhe. Yo.
banyana ba rata ho breka ka ntho tse siyohle ke le utlwa o mong a re mo tšhomi ya hae tšhomi ke motlofta mosadi wa hae mosadi wa mmono o jwang hana dibono ke shwaphe o mo beka mekhaba thotse le leng proud ka tsona le proud ka ntho tse snacks Very snacks. wena o motle empa ha ona wa hao monna o shebana le ba batho ba bang tsa montso breka o ntso re wena o motle ofta mosadi wa mamma wa so nyalwe wena na tšhomile o ka kwata wa so nyalwe thotse le ikgantshang ka tsona monna o kgethile mosadi wa bana morata ha mo nyalla tsona ntho tseo tsa rona le dibono na le shape motle ai I'm a lover. Kahle kahle ngizwane ngakwenzani boys you know that Oh. le eyokuthi uthe umdoko wami awunaveli yo shit ay general sala nayo umdoko thatheni sayingini Stole phela plan. Asibaliseni, sibaxabanisa sibone ukuthi ubani ushaya kakhulu. So wena ushubishita. Tomorrow nyaga sithawa na ushubishita 5 rand. And uthi angakushaya ungamiyeni. Shebe shita. yini man Utheni ushebashita ngiyeza niloko niyithu. Simlandi tangishibishito ngibona kahle. emavokela inomlilo enhloko nawo lo ngoba yini 70 endoda shaya ngediscount ye5 rand ma yabe Sanibonani. Ushubishita uthi umdoko wakho awunaveli. And mangabe uyahlabeka uzizola naye. And uthi kudala alwa nabantu abadwini and futhi uyabashaya. Umprove wrong. madoda nganika umdoko makamani nganginceda shaya ushebeshini So, hey guys, thanks for watching and thanks for supporting this channel. See you in the next upload. Azish. Sasisemathuneni abanye babizwa ngezingozi abanye ngenzondo babulawe abanye bagulisa ikhatshana basheshe babizwe ngamagama yake ngihlale phansi ngedwa abanye luyeza lolosuku lapho ngizojiya abantu abami anyele zihlobo labangane umzimba wami usukhathe